Desna strana izbornika Start sadrži kratice vašeg kompjutera i to u obliku linkova. Što znači da ako želite vidjeti particije vašeg kompjutera, morate kliknuti na link kompjuter. Otvorit će se novi prozor gdje ćete vidjeti particije i uređaje u vašem kompjuteru. No u Windows 7 linkove možete pretvoriti u izbornike. I kada to napravite, link kompjuter će dobiti malu strelicu, to jest izbornik, i odmah ćete moći vidjeti vaše particije i uređaje. Te ćete samo jednim klikom doći do željene particije ili uređaja. Da biste to napravili, kliknite desnu tipku miša na izbornik Start, izaberite Properties, Customize. Označite sljedeće stvari. Pod kompjuter kliknite Display as menu, Control panel, Display as menu, Documents, Display as menu, Downloads, Display as menu, Games, Display as menu, Music, Display as menu, Personal folder, Display as menu, Pictures, Display as menu. Kliknite na opciju Recent items. To će izborniku Start dodati izbornik Recent items gdje će biti prikazano 15 vaših posljednjih dokumenta na kojem ste radili. Record TV, Display as menu i kliknite OK. Te ponovno OK. Sada se lakše i brže možete kretati po vašem kompjuteru.